ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai in chi bai le vek ule hei tun tuma chuanin a news viral chi sang sang a middle east boina te tin mizorama a mizo meichia namdang pasal nei boina te tin house lama pudu oma be ani dan te kanon react dona tun tum chu kan trong na do lek to tura te po ngai la eng po ni sela a dan phalchin dan a mi poi mi zalen na va bo chi emaw dan chung aleng kan ni big lawa wangin danina a huam chin zel le adan bo chelo tokin kanin khei fek fek tura te po ngai amasa in middle east boina hi han tar lang le lokila he venezuela ha kan ria amasa in o venezuela a an president khanin putrama hi angai theimi lawani tin us sim bi angai thelo oil nga ram an nia black gold kan ti mel a oil nga ram an nia ti khanin putrama angai theilowa mo engram po aram leilung ho sakna nei US ngai thailo le putrama ngai thailo ram te hi chu US sianin an ram mi puite ne na an ram shroi tu te an that tok lo na an thuak an wasuk saka ti khanin am pai tha an man mai thina ni chu US ho che dan to hi an ye he comments lama hianin thu hi kan hre chiang lo thin nge o nga tinge US si kan pong potran ve vak he India ram tam pe chuanin kan hnung loka ni kum loka Pakistan nen ti khan kanin dawa operation sindur loting takin pumodia le anaw ten an kalpuya US ina min tran lo ziah le Pakistan tran zok ziah kan shelo nge kan shrevaka US kan tran lui o he hi chu kanin siam thatangai tin a kolu ra zo nu thleng po khanin US si India tara ding ngai lo engral thuamma tuna Pakistan nen Kargil war vela po khan US ni min pui ngai lo wani chu tiang khop chuanin US si India tan thian tha an ni ngai lo wani mo tuna Russia atanga crude oil kan lei chung changa te pot hianin tax tam tak mo min tuk ngek mai ani putrama hianin chuwang chuanin India thian tha chu Russia te Israel te hi an nili tuk ta ni chuwang chun US si kan tran viau ani pon an la hrim hrimma mitam tak khuak su kalo nei ve to ni te po in angai the ani te chuni Middle East lam boru ka so sang chho zela an ram shroi tu lu tele sipai ho tu somriat chuang te khan Israel lamin an bom hlum der to ani ti chuanin hey Washington News hianin thuthar an ron neya kanan tar lang vele enge ingai dan le Iranin min dil chuan Israel do dalna atan missile kan peyang missile pakhat hi Israel nuai bona turin atok tin Kim Jong Un hian ron soi vele tlat mai ani hey FBI chun mim tam tak share te kan hmuthri nanga Kim Jong Un mit tuit lalai anin fiamba anin dowa Kim Jong Un hi som kan ve ngai lo tiang chi mim share tur tamani nuclear nei ve tlata mo Kim Jong Un hi zo mai thei kha ni big lo tin mak ve do chu US ina a support lo ram zel hi Kim Jong Un chu ni na support ani mo China pon thule hla an ron neya ayatollah Israel in an that mai hi ani lituk love tiang chi tin Russia pon tur puina te ang chi kha an ron po sa amaro chu US han king le ta han do tak to region China le Russia hianin US do ram te ava in rol hi chu an du big chi thin lo ni te po in alang ve ni Middle East to tar hi chu an la in do zel te po in arin oma Iran lam hian tlom mai an tum big lova tin an Supreme Leader lai lo kata nan ruat te pot khan an bom hlum le zela boy thak khop mai kong le lama chuanin Iran hian nuclear ral thuam an neyang ti hi chu khovel hian a hlawani mo Iran hian nuclear ral thuam nei ta se terrorist kuta alu theina chan si asanga tin US le Israel tam phei chuanin Iran in nuclear nei chon an mang khre don lo ti hi chu mitam tak mi fing le mi ro puite ngai dan ani thina ni chuwang chun US le Israel in an do po hi handen viau na tur po hi a big lova chu ti rualin dan hi an practice thei tho US hin an du chon mo amaro chu anin biak na te khan flop chhozel tin ayatollah te po hi han khongai viau thin ma ila aram mi puite be dan le Persian origin ani lo zia le Islam atanga engtina mo an lala pai thla ka alal dan te tin an ram in kai hruina le anin khuwa khirna aning talituk mi pui hi an tamani mo ayatollah nuaya zalen lo lituk human rights nei lo lutuk anga an omangkha an kham ve to ni Iran mi pui ta hian Iran meichia ta hian mel tha tun nuwa te po ayatollah an thita chu social media kan lu chuanin mel tha tak hlei tling mo
tlon tlainal tak Iranian nula mo ami pa te po ni se an ron in pho lang tanan mel hi thani mo nam upam ni boka an ho to party hi tam tak an lawm tin tam tak an lungaya he chu in hil thei tak thil te po ni veni Middle East boru ki chu a ha thlaka a boi thlaka kan soi to thin angin Iran hi kan tran chuang lawa US le Israel po kan tran chuang lawa amaro chu til hi dan ang hianin khovela ni miawa thei lawa a chak zok in a chak lo zok ara be na khovela ni ho sa zok in re thei a musit na khovela ni miawa chu wang chuanin Iran in nuclear an nei lo te po hi khovel tan chon that na tam taka oma amaro chu USA in luling thin la to khi chu a boi thlakin ngai thelo tam takhi an ve to bok ani ti chuanin ole kan kal thui ma in Chief Minister Special Package CM Special Package sa thona singa don theina hi lo mel khriat verole ZPM sarkar chun kumtinin mi harsa mi rethe ezonna turatana bultrana tursum nei lo tan poisa sem thina kumina po hian cheng singa a thonin ezonna tur atana bultrana nei lo mi harsa tana sem le dona chu online in a dil theiani hey number kan tarlana hian WhatsApp in ron bia ron desktop ula ron call ula document kan theta kan ziang hian ID card malam thalak Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga ZPM sarkar hnuaya mihar sa tampuina hi idil ve thei ani sumi ma chuanin hei pi Miriam el rangchal hian in thule laron neya chung te po chu kan ri ekanga amasa in hei pudua hi Mizoram session kan enjon hausa be atok na sa thei khop mayatin social media kan lu chuanin CM ma thlam ti te CM nu thlam ti chitin re hian an be ni hei thalaka kan buang hian CM meu da chuanin adu thu sam tham te chu asa ve theng zu tin hei lo na lata kan CM hianin ngatinge loan alon la eiru mire thei chan aya 80 po omlo alon lak ringot te kan chai luai luya tin aru le dan tura te kan buai luai luya mi lon lak vela lo buai vak chu azia lo do patlin than kin toina ni leng lenga engtin nge alon hi arulang ti te engtin nge he tiang lo na la kha tiang mai kan buai pui kha chu ho mo tu summa akol sak vela wa mo tu chan ai ma eiru lawa chu wang chuan he chu khirdan thiam te po kan nei ve angai tin loan an la ani ve maya mo mi tam takin loan te chon la thina ni ka CM ani wanga alon lak lo soivul chuk po kha aril ru aram luizia vedo ni te po in alanga assembly ala tikhanin zurui kal lei theilo angin tikhanin an chua ta ringot maya he chu ZPM thalai lampon FIR te po amo defamation case te po an file angem soi thiam hara soi theia hara maro chu hey assembly hi mol taka kan lo thlir ve ke ni yang mi mol te ina kan lo thlir be sei dan ve chuanin he ta mi re thei te khai chuna tur scheme an soi dona mote kan tia thalai na nei lo te chu tiang chon na kan siam sakang ti reng om talo ringot le nun hlui in soi sak chu tiang chon an ti lo ti ringot policy thar mu tur omlo ringot assembly session chung tiang chon ram kan ruai tha thei zo kanga chu tiang chuan in ni se ti ang chi omlo ringot te chu thalai te hian kan kham ve to ni te po in alangani engpo ni sela pudua an beina video clear lokang par masa ki tok kan then na tura hian kum thum chung in then fai man kan tumani sports potam amar chu zol pui kha kan han soi ani maya speaker sarkar suma gang tok khopuya sarket hausa upa te tan potla upani na tanga tlak wang na turang chi te po hi soi hi thangem oti thleng hi kan ngai to ve soi la to wang chuan zu in na sat lutu ka wanga kal lo tiang chi te po hi soi tur hi ma se min ngai dam bola dole expand in dole kha ka speaker ka pia la po saski kan khia rangin covid atanga lo chuak India dan pui article zan hi som ko pathum nuai ron siam khania ai po hi te khong om thowa kan GSDP atanga te khong ron khoi tho khania ama ro chu poisa kan va puk thei chin limit a hi aron ti sang chuang lo ni saski hian kha te na nan manglo he lai kum khata puk min phal sak chin ka aranin oma saski ai ti zatin puk to a hei kan chiar te lang anti chuang lova so bang chuan kan leiba kan poisa puk tur kha min dip dal lo ani amar chu kan leiba dang khan chiar ani te tlat thung ani chulaya tak chuanin kan leibat kha pung angin alang lo thei lova
hemia wanga pung ani hi chuan kan lawm zawk tur ani a tin kan don to hi tun financial kalaya hian crore zaria somruk le panga point pasari panga kan dong to a incentive hi pali kan dong to a he incentive dong thei tur hian India state frank hian fully compliant state an yangai saski ta kha kan han soine lekha luta kani achuin kanin chua amaro chu khuda zukala zukbiak thata wanga don mai thei ani reng performance angai ni kan ti that miao chuan opposition sarkar po nila two party sarkar po nila khami compliance a khanin kan tel chuan kan dong tho chuan kan ti tha Mizoram chuan kan sarkar na thokte laga hianin lawm tui kai ka soimol thina India ramahian fully compliant ni thei state pakwa chau kanomani chung zinga kan tel vet bang chuan hang incentive te hi kan dong ani ti chuanin tuna hian he financial year ralma speaker kan honorable CM Khan thulomam takte soya khoi pat ber khange fully compliant nia state pakwa ina chawina an don ti lai le not state dang te hian reforms hi inia hian an dong tamzo kem ti ta ka soi lo sela reforms te hian siam tamzo kem ti kha wa cha hria da wa cha gong ve ka soi tong khan India ram pu ma pali na kan ni chuan ati chiang main karing ati thazinga khan then incentive kan don na kha part 4 incentive for achieving target fixed for capital expenditure mason ruangam capital expenditure ti thada wangin kan ni saski masa kan sarkarin asem kha mi sang chuang ne na sem soma MLA candidate te antlin theina tura sem som mani engma kha khan ma son ruanga ma siam lo kaini chuan khatiang khan kan mang ve mi alo chu wangin Delhi in ti thae min ti ni chu in part 5 mining sector reform bok kan donga part 7 bia incentive digital infrastructure for agriculture kan dong boka part 8 incentive for land related reforms by state government in urban areas kan dong boka tuna kan la be se hi part 9 atangin efficiency in financial management speaker engang point sumen kol in thiam lo ni min ti sela central sarkarin sumen kol in thiam man lo man kan peng chu min ti miao ni speaker ahriat avan wa be ma lo mo ma state dangin ngate kai ani ai tam hi incentive an don zel bi ka Mizoram hian adan in ang reng sia hian kan don tam ve theilo tilai hi soi thleng lo sela notice anga tinge kenya state te Sikkim te Arunachal Pradesh te Tripura ten incentive hi kenya tam te andon Mizoram in cyclone ramel kan tura wagin nuai zatum som ni pariat te kan dong chung hian atlem ber kan lani reng chung hian eng tinge ti thaber pali na kan ni thei a document min pe them ti ha zote India sarkarin ati thaber pali na min puanga incentive dong thei India rama state pakwa kan oma akhe chiang do ni chon tam member khan central lam zon speaker to the khiso ya tolin ka incentive dong thei pakwa ti lai kha saski noya pat pakhat ania notice te tam takhian khamin noya CSS scheme zong on bota central sarkar thu noya CSS scheme te da mani state thu nei na en kol thei to lo tura ti kha an du lo wangin financial fiscal reform speaker anti du lo wangin tuna hian ati du state ten na ri to lo to chung dang zon ni appointment ka ria a she sual ni email state dang shed le shed lo por shed ka ring che lo kha chu nakin lama ngai to speaker finance minister smith atum ni CM hian ayo in min tira azot tu minister hlui hachekwer tu zom tak hian khala hana tel lo ning ka ria
ala han state in an ngai ven an soina sa a memorandum kan pia khalai kha film phurngai de wan nia ka helai hi mai sela amuna tel nge amuna kal nge soi hong he tel hian achan kan chu chiang ani kan fian saski nuaya hemi he pat nuaya Central Sarkar in tuklu tukhi film phurngai takani ti hakan soi mai ani a chu wang chuan state tam tak state tangin an di le ti lo kha enting e kan fiat thei tong enting a ma pun fiat de kha pu speaker a ha state amuna kal nge ya meeting na tel nge state pakwa ina kha fiscal reform satana reform an siam kha ka against pon ilawa ma se state tam tak hi chu an la film khur i ti kha kan thiat film hi tha film phurngai pon ni ve nia state tang zirtur te po kanla in ruat ri lo kan finance minister hi ai khoi I ti boy lo te ru I se many pek tiri la thong takina nuwa comment kan nei le kan in deal don ne oh kan ram le nam hi tin lung thiang hlim takin mangai tlang chu ni ila atu sarkar poina na an tho thata central in lawm man aron pek te chuan anin lawm pui tlan mai hi wa tha em ve o katia kan ti that po le lom lo tual kan om tlat hian eng hinge mo kan mangai eng hinge mo politic kan khel chan o ka ti dewani part 1 hi state zong ta ni part 1 ba ka chuan incentive mu theina part big au ma pakhat chawani lo part enge mo zat au mani chuta chuan state zong chu mi dong tu chuan kan in tlan sia ka a hun bi an tu ka chu mi hun bi tuk chuga fully compliant state ni thei chen incentive kan dong do state ma hian saski incentive mu du lo an om karing lo chu ti khopa mol tu state ma om karing lo so wangin tu na kan be se le na part 9 a hian efficiency in financial management a hian crores athum som nga kan la be se ni part 10 urban planning reform a hian crores a som li le pathum part b a hian crores a le som pani avain crores a ruk som nga pathum point pani panga tun thar al ma hian hu thei kan in be se ya man ni khanin an ron man mo khop maya nak tu ka ron upload ula ti chuan kan lo peng ha lang chu he kan in sem dona ati masa kan lo pe ka poisa na dai lo chuan in chang lo mai palange an tia khamia khan kan pe thei ta lo wani achan chu heta po kha kan hemi po hi function lo kha ti khan server kha athat lo wang khan hun tiama khan kan upload thei ta lo wa poi khop maya amaro chu hei kan la be sei thowa kan la be tral reng ania a pu speaker member zom tak puro ba tak khan thil hi a kheswal ve thei khopa Nitin khan cyclone rimala crores anga indonga mintia tuna ron din le khan crores zathum vela ron tlaniam le to ama le ma po kha a soi za thi ni anglo thina patling mani le mani thurwal lo ni hi a boi thak patling mani le mani nial so kan thiat khamo cyclone remel hi kum khat chawani lova ni kuma Mizoram tan allocate ani to a kumina po allocate le ni a avai chuan crores aruk pathum mani crores aruk pathum hi Mizoram sarkar hian eng tiangin nge man ti hi man nam tak hi kan la thelem lova chu wang chuan khami kha state dang don velo state paruk chawin an don state paruk zinga Mizoram kan tel via khatiang crore za allocation nei sia notice a reform siam tlember sumhut tlember kan ni hi enga tinge mon le ti kan soi mai ani ya in ti that na lai te kan lom pui reng chu ole not is a mutlember kan ni po kan lo theve lem lo wa ti khan a en dik tu tur ti minon ti ro kan ti a ke po del hi ka juk kala an team leader chuan miron mung he ni Mizoram House ti chuan a hole tur nen airport a kan in mule a tha thayang berin min lo I recommend ve don nia kanin tia mu tam kanin be sei via wa amaro chu chim lampanga khan keini chiat na ai na sadai chiat na kha thleng ta kha chu aturu em maya kha khan apot soi ta ni chu wang keini chawin kan tur lova state ranga
khuarel chiat na tuar dang te pawh khan kan be se yang kha kan mu lo pha ta thlia chim lampanga khan poisa pek tam angai wangin chutiang chuania ti chuan sang ni somni le pali somni panga kan don kha zanga poni lowa zathum poni lowa zaruk poni lowa crore za somthum pasari point panga bial ani then restricted tender chungchang hi kan so poisa mu na tur mu malom silo man na tur duan sa om silo aponga puya du sakjong work order in pek ngotte work order po om silo va lo thokro ti ngotte ni china longtlai wsbl tu ina asoi ang chi kha khatiang kha sarkar ma salo ti kha vai bel se somruk le pathum point pakhat chu kan clear sakto vai bel se somsari paruk chuang clear mabak kan lania kan ti ni mialo kan mo ni mialo sorpar masa ki tok kan then na tura hian kum thum chungin then fai man kan tumani sports a potam amar chu zual pui kha kan han soi ani maya ten kan loan interest rule na hi Speaker sports khan eng zangi ani ti soi tang lo sela nuai som ni atlingem ti te po hi kan thcha ka lo ma le kal pai pe kho kan ron pedon senia ka ti to kha season masa poi ti to a kan thangin min lak le lawa kabila non tia rikota lawm si lawa kan Speaker sarkar suma gangtok khopuya sarket hausa upa te tan potla upani na tanga tlak wang na turang si te po hi soi hi thang em oti thleng hian kan ngai to ve to ni soi la to wang chuan zu in na sat lu tu ka wanga kal thei lo tiang chi te po hi soi tur hi ma se min ngai dam ola dole expand in dole kha ka chu Speaker ka biala po khen work order lawa lo lai ro ti top kha omani ole kan minister kha chu kan ron peng cha kan ti to kha department khan lo chin cheula ti tak lai kha zona po ko zota eng na te nge ni a eng department a nge ni ti kha chiana bo thavamela o ko order omlo financial sanction omlo administrative approval omlo ti chi kha eng department nga eng na te nge ni ti ka soilan chiana sports department a tamber kha ka chu Speaker kapia la khuan sai rang feel lai na khu work order omlo an thonia he kan la zong me kan ne Speaker lung le Speaker sai rang feel khu nuai so hian kan saski taka da thlap ania puti bi stilal ven chunga po hi kan section masak ber khan nuai som heta tan hian kan lo da kha mundanga mangsu o kan lo lak lo ve to azias eten man mo boka vc ten man mo boka ti khuan ania bial tu mla ten na huna te po kan zukala katia ahar salawang chung zonga tia ma se pavilion siam nanan mang ta de ya chu wang chuan kha nuai som kha ka ten Speaker saski masa khoya ma omlo saski nuai san ni kan deal chua khan a project list ne na thlapa project list ne lo saski a hian sanction ngai lo chu wang chuan in ti ming chiat tu ma ti hi dik lo wang Speaker ka chu kan soi fe lo nge vai bel chen hi om lo vai bel cheli a om a khata changain ti a khan project selected eng ma om lo wa vai bel chen hi ka semania pavilion atan mizoram kha pavilion atan lovin feel low lai so feel lai na tu ti noi so pasari khan noi so poni lovin noi so pasari ani VC ten tu na khu khu min thing me ka chu kala boi pui me ka tu kina khan VC te po kan inan lo kala in ayo po fan chung lu te po khan lo bia a kulai sakorti chun kong siam tu kha chu wang chuan out of context ni to de kulaya khuan noi som po sian na tura om lova leader me le basa te po kha sa min ka ya asum kharua man thlapania finance finance minister full finance minister kan dilna po list ne enforce thlapania sports minister sa tak po kan season basanta ali sport pe thlapani pu speaker tu chuan hi sang so tak te po ka kol thlap maya chu wang chuan senior te hilling sia stela lo ti lak lo to hi ti sak du lowila in ti ma se nang mani hin ming che so Speaker, puke valal vena, pin, Speaker, mani chuan saski masa, list mani chuan min pe thei sela ka zonga ka pholo. Speaker, không ai kan sai ve nok ten
kan house hai kan ro rel na hi kan leader awai na pa asoi me ka kan hial kal reng maya hei chu athalo he mun ni in soi fia na mun pon lo political campaign na mun pon lo hei simangu kan nong changa moi lo lu tu ole speaker house leader ngai thango kalau sei velok them chan chu abial huya khan wa ko dar tel mi alawa veng pakhatin nan tho kan sarkar nu kan pe ko ma kha ani nom to house leader zom takin hian thu soi me ka opposition lam tang chuan point of clarification kan ti point kan dil the anau te hunan di thua hi chu an zalu ko ti aza thak leader rinan hatlup na ni kan house leader ngai thango chun som sele Lepo speaker loan interest rule na le a capital rule na hi kumtin kan ban se da hian da zel angaya chu sarkar masale te atanga khatianga kan poisa puk lotling khom accumulative khanitani chu kan in ro chung chhozel ti hian ti chuan apung kha rul zel alonga ya apung rul hun oma ten asumpuk hun kha atop hun nena kan in nan chuan a capital nena kan rul te lo trula khatiang khan kum tin hian ai nang chhota zel ani chu atu sarkar point ka soyang khan poisa kan puk lo thei lova heng kan in dai lo na te po kan puka kan revenue receipt anga min pompuya central sarkar po chuti thau chuan nia state dang zong po chuti vek chu kan nia kha indem na tur om chuang lova khami local chhozel kha ani hrim ani oti kharing kan thlir zo ta pu duwa hi pazai dam tak ani ni te po in anga ive theina ti chuan in hei atop khadam pi Miriam el francel hi anin a video haram post lo imaya akan soi zui vak ma in thirila in ngai tha ho phot teang Hello ni in shot na kaneve. Hello ni in shot na kaneve. The Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment 2026 and pastak chungchangka soilo hello ni in shot na kaneve khatyang kan chief ministerial bill aron pulu dakha amakatia customary po nita se article 50 na sex mangina mo sex kan ti chuan hmeichhia le mi pathian na ania mo sakwana mangina nia mo caste mo race le caste nam mangina nia mo pian na mun mangina ni ania mo in khiam na aw mani chuan chu invalid man tlak lawani ti na ni mizo hmeichhia in hamdang pasal ani chuan a mizo ni na hi sakani ang ti kha tu hi the nge kan ham ni na hi pathian min pe kania hemi huna han kapiang du etu man kan tilo kan nu le kan pa po kan than ani lo pathian min pe kani amma sabdarin pathian thi na hi om turani kan pa hi tha pol polo ni se min sat som vek ma ula mizo kala ni thoni chu sap pasal kalo nei ta a chuan pasal kan ni khan sap kan ni ta a kum hi chung te lo in than tai la kan in than chung khan mizo kan ni le anga kan ni le khan sap kan ni le don em mi mo khovel changkang chhozel le danglam zela hian mizoram din hun hi uluk takin han thlirila meichia zongzong in pasal pa ngai tak nei an du chuan mizomi paten min dai lawani mo thudik hi kan ma chon nga mangaya chubang chuan uluk dawin han ngai toila nakin zela tuna chuan keima min hong velo kan chung kwa chuan namdangan om velo po kan ti mei the huna lo lakal zela nga kan fa te kan tu te pon namdang nei du hunan ne adai ngang lo kha chuanin an lo in mangai ve boxi kha chuanin mo mizo tlem te kan oma india har chakaram te takte kan ne in mangai ton le kwang kwa ton te kan ziranga yani tin mishing din hunai nang lawa din huna zirkhan heng hi in chung thil customary laws kan ti te po hi din huna zirzel khania in chanin me chale me pai ni nang in an semang ti ringot po chung ko dynamics in ang lawa chung kwa khan en tina me chia kha thok chok tam dei zo po lo ni theya mo
khata khan an nu pa nge nge pu khan in za te in se man du lo theya he tilaya tanga ron rel ringot the khan ni lo tun din huna chuan phei khok size pakhat kha mizo nei chia zong zong size in ang bun tir vet tum ang kan ni a he hi thil fin tha kan ni lo wani mizo mei chia mun sang sanga omte an ron out chhuak boka an ril ru anani achan chu muang taka mani omna huna mizo ni na lo vong nung ve a mizo ka ni lo ti ve tu te kha nolin an om ta ni chu mi ril ru na in a siamani chu khatiang ang bil kan han pas tarup mei te kha kan zoram khoweli na thil to na chuan thil rap thak tak le za thak tak ani pha in ka shebokani mi pa chunga po kha khati se ti ni se me chia le mi pa ve point angarel ni se adik lo shim shimani kan ram rorel tu tele kan ai o thu ten uluk takin thil ngai to a du dan pas ti lovila kan zawai mizoram pumwal phona nia kan house te mi ten an lo thira Mizoram Legislative Assembly members te kan ai o tura kan than chua kan mirin em te hedan hi sud le ngei turin kangen cheuni chuan keima anga ramshang shanga om namdang pasal nei te thamuang takini omang u thamuang takin omila mizo kan ni reng don ani ti kha wina hian pathian bing di khan in a video chu kan en zo ta soi ngai na po ka halo ve comment lama ron soi te u in ngai dang kha